If you want to really see something that's said, take a look at what happened. O Presiden Barim jong ka United States jong ka Amerika. O Donald Trump ula syap. Kenriaan no isya ka wai kejaka kabakam sengai. Hadin bali osngeu ya kejing sawasuloi. Haki pajba akan jenglang jong u habotelar penis Bosnia menta kesengi ublai. Katkum kejing ong jong uno ektin jong kawai ha wai ubreu ula klat bat arngot kiwai pat kilamansau. Trump lepau bola mi isnam nakaskor kadiang jong u katba udang sya penkerian no nakte kejing lang. Halin bola penpau bo udang baha bo udang sya ban pejnya dak kabaya tu biang. Ia kene ba udon. Kai kebabak lakat ba ukuli udang bethei ha kebentak basalor kat ba udang ajeng keren. Katanat tokit jong kesor kerpedeng kabla mikmat ia kene tokit kelaong ba FBI kala simti ia kebentakum katanat jong kesor kerpedeng ha kejing tokit halu kene kejingjia kabadai ba Presiden Barim Donald Trump. Stephen Chung badai unong aktin jong Trump. Lai kublai ki bo jong kaany bat kinong tray ke bakirki ki bala kloi ke jingle jongki kumjuru katanat sekretari kabala mikmat dau Anthony kala pendikana ya ketika jingjia bat klaong bamenta kadai get kebadang ya chakamat hakba utrom udon ka jingsngai. U Presiden Joe Biden jong ka Amerika bat ka Vice President ka Kamala Harris. Baru ngut ka pendem ya ketika kam thambor dakwa penpau ka jing sngai bo utrom syam man saujur bat airu ka jing duai nakam tabaro akibai sakta. Ubidan ula khot ya kajing teli hakari persya ya kum kini kajing le thombor katba u Haris ula banjur katba ka Haris kala banjur ya kajing ton kam ban pendem ya kene ka kam ka bas ngosi banida na kajing ja ka bakambon. U Presiden Barim u Barack Obama ru ula pendem ya kene kajing ja dak ka banjur ya kajing ton kam jeng kasakor bakaburom hasan sima bakum kitbok kirwiang utrom baun kitbok baun klanyoa.